Kato mata teka urang ja kampung bapa barat ngon timu yak mita dokongan ngon habalaga kawe gelaga umpen jih pliu gak ikap bagai kap Kawin lah kak? Modalnya Modal rawi. karena kata watanya semara wahai hai mama dalam pemilu yang caleg kamulai gunya jak pakat juga kadengon abu memacam cara habagu tawa yo bantu bapa jamita bangku mita suara tiap mata geja ngon hati laga kepada laju pemilu legislatif nyan arif ngon bija ingan hai bapa be karu-karu tapi lewaki kri-kri nyang galak asai beruta dudawa keliru yang penting kan pilih wakil baju Cuma ladong tebdo tu lah tu. Tebdo tu orang yang lagaknya. begah lah Ameh dah. balik kok Ba ayah muda pina urang ja pakat bantu gerak gejak mita tu jen kutim sukses bere hai bapa nyan peng mu bula jitu biat laju tapi handon tem hai dalem yatha anak tem katip tapi handon tem hai dalem yatha kon ulun pala tu ai pemilu dilon bah netral be jeut kepala hohongon lenja ngon rame laju bah ulun jinau pantau di jara toh nyang laga nyan nyang lun bitu urang nyang butoy dan god akhlak nyan nyang lun gala wahai utungku doa talake ba ilahunha bala bujara wate pemilu gutanyo mandum be ruta-ruta ayah ngan bapa terda ibu yang lelaki yang get nyang bro hate nita beruta nyang geja be na to bantu belum nyang juk peng geng ro putun ha nyan bro akhla be menang laju menang doa lagi anji nyang bro ni bube aja berangkat ada enggak pilihnya dan tak pegah bak urang betul-betul bak pilih be delah tidon delah diden urung megau delah duro delah 5 tahun dah tahu pemilu ya nyo delah lang kubu telah malama gambar yang fikir kedro nang gro nyawa ruta be menang bapa jamita bangku yang fikir nang gro budha gelaga nyan yang tagala pemenang laju menan ya muda doa dua kra be bengai hai pa terda abu non pega cae ke gala-gala